omogućavao normalan tok postupka, mogli ste privremeno da me udaljite iz sudnice. I ništa više. Vi kažete, gospodin Antoneti, da bi trebao da traži razjašnjenje ove situacije. Pa nije to u mom interesu. U mom interesu je da se stvar što više zamrsi, da se što više komplikuje. Zato sam ja odlučio da proizvedem najmanje 10 postupaka za nepoštovanje suda. Da ovaj tribunal prosto upadne u duboku kajuku. Da zbir mojih presuda za nepoštovanje suda bude mnogo veći nego kazna koju ste dobili nalog ili sanjali da mi izreknete ili planirate ili tako dalje. Ne ulazim koja je od tih varijanti na snazi. Pomalo nagađam sam. To nije cilj. Ja ću tako da rastulim Haški tribunal do krajnjih taljčića, do krajnjih sastavnih delova. Pokazati da Haški tribunal ne može sa mnom da izađe na kraj. Može da me ubije, može da me osudi na doživotnu robiju, a ne može da me pobjedi. Ja sam ovdje pobjednik. Ja sam već odavno pobjednik i u glavnom procesu i u svim sporednim procesima za nepoštovanje suda. Pa će ovdje pored mene da sedi moj najstariji sin Nikola, pa kad njega uhapse, sajt će preuzeti internet sajt moj sin Aleksandar, kad njega uhapse, moj sin Mihajlo, kad njega uhapse, moj sin Vladimir, na kraju kad sa svim sinovima budem ovdje u zatvoru, onda će moja supruga da preuzme vođenje internet sajta. I? Čija će to samota biti? Samota ovog nelegalnog tribunala, a ne moja. I ne može to da se dozvoli. Ne može optuženi biti krivično gonjen za nepoštovanje suda. Ne može nikako. Ako ja fizički napadnem nekoga u sudnici, sljedeći put me dovedete vezano, potpuno. To je jedino rješenje. I ne držite u kavezu. Ima u nekih zemalja gde optužene drže u akvarijumu. Eno i onaj izdajnički režim u Beogradu u specijalnom sudu je uveo akvarijum. Sve optužene stave u akvarijum i oni umjesto da prate proces, oni samo iščekuju s koje strane će da poteče voda da se napuni akvarijum. A drugog načina nema. Evo vidjet ćete, 10 procesa za nepoštovanje suda, to će biti kazne sveukupno preko 20 godina. Što apsurd bude veći, moja će pobjeda nad tribunalom biti